利路亚，哈利路亚。跟旁边的人说，今天是神的日子，复活的日子，很厉害。好，感谢主，因为神在我们的生命当中还有他的心意，所以我们可以来到教会，我们可以跟我们的家人一起团聚。但在星期五的早上，却有一些人被神限令带去天家。然后另外新婚假星期五阿鲁曼谷大家还有在玉里阿美宗会的一个牧师叫张武忠，然后在多旺地方，然后在广沙好十那地方，他刚通工还没有跟他说，那后面还有安吉我们的决定。张武忠牧师他失去了他心爱的儿子跟2个孙子，然后媳妇还在医院。刚刚然后因为不容易的，不容易。我们来读撒黑梦会说，我们在一场的那，我来读爱会说，我们在一场的那。我们一起来为所有失去亲人的，求神的爱来充满，求神的怜悯充满，求神的安慰引导他们的生命。所以我们一起来同神祷告。哈利路亚，哈利路亚，因为经说，与喜乐的同喜乐，与哀哭的同哀哭。星期五晚上天上有今天复活的大人听见你的好消息，而归信万物之王。耶稣，我们赞美你，因为你的宝血是大有能力的。耶稣，你的宝血是大有奇妙。神啊，你是绝无的神，你是那圣洁的羔羊。耶稣，我们赞美你，愿你让我们从你的宝血当中得着释放，得着医治，得着恢复。谢谢你，主，赞美你，主耶稣。这样祷告是奉主耶稣基督的名祷告。阿门。阿门。阿门。哈利路亚。一起来赞美我们的神。
手。可是我怎么看你们的脸，好像还没有呢？哦，神的宝血是大有能力的，那我们唱的要怎么样？是主耶稣，你的宝血是大有能力的。是主耶稣，你的宝血是有医治的能力。唱歌的时候要从心里面发出那喜乐的声音，你就会得着奇妙的工作。
Thank you.
Olahan kawas na salika ka, ingat. Kalau tu kita ambil ikan, menonton tu beruntung. Oh, turun no tapang. Tumireng, tumatil, al-Quso.
Kaya awaman yang kebakarian akan siap dengan kisah ngis kutai tanana. Masih pun ngis ko boleh nuk asai kaya tembak nunya kan siap dengan kutai itu ngis orang tanana. Oh, pakaian tu asai. Oh, pakaian tu kawas dengan kisah. Dengan kisah ku kawas orang rumah, mau, masai kami. Mau anu milu asai kami ayam miso minta kami tengah itu soal suama mau kebutuhan kami pegawai si muyus tu kecil ni apa semua tu soal si kami anak kami tengah pegawai soal miso baiklah mengenai si Yesus Kristus kami tolong Tuhan minta tu sesiu singgung sesu Lapanglah, keng kisuko, bapak makan, saya ko kami, keng kisuko, bapak makan, nahani ko sokinan, saya ka waris ko ulah eso. Nawiro, pakulira nani isoko, di sajai no, sakit di tanyanan, kuya, itua ko kawas. Kamu Israel kamu tahu itengil tu tapang nahani upa samai misikutai cingari tawanan kamu sikulungai tu takong no kawas pinita tu tapang nahani upatamai midikutai cingari tawanan kamu menguduan cingga kalintau mami pikir itu tapang nahani upasamaan misikutai cingari tawanan Nanai berkesan tapang kamu nahani kumisahan cingga to kekayaan atau serak tapang Gunung tapang to kekayaan ikau ira paberikan ira to tau to serak engkau ira kita mau ipan ko andai ikan siap di cinggaan bahasa pun maju jo segeo katumiran Oh
Kuakundaku sisir, kalau hari kata Loma, kabalo tepa 50% tanah tosir, ubahnya hingga 10 hingga 20, sopa mati Yosia. Loma, kalau ku tepa 50% tanah tosir, mentama to sasinang. Umiku orang itu pinangan no kirangi pakuan no ano no kirang ko palosok nungga. Umiku orang itu bangsa umiku orang itu palosok no bangsa ahimungi. Makuan no bangsa ahimungi ko palosok nungga. Makuan itu pinangan no kirang ko patay ko pahakan. Usa si Ori, mula yang hal-hal itu makuanay no bangsa alimu, maaga no kawas ko ipatsitsyan mituor to pinangan no tirang mga huni sa ay isurto singga to rikas no kawas so inay sa ay pakasunto singga rumah satu saya kahana berpahat tu kawasku, ni posisi itu tu hilangan mutiran. Enggak boleh anu salina, ira ko bangsa asimo marati bangsa namui, saya itu kamu tu hilangan mutiran. Umi orang itu kamu tu bangsa kalau no bangsa asingmu, awal itu ni usulan ni Kristo bangsa asingmu saya itu ni Kristo singga, anira si Kristo berarti amanan tarasua mama patai. Tu tirang namu tu nasirawa kamu, engkau rela mauritku salah abang namu, nawani uni tayapan tu nu kawa kamu isu, ku timun musten kita, pis de yu pokok lai sanai. Haleluya. Haleluya. Semua tayo naipatay tapang kita Yesus Kristo. Yesu jinfu. Manasa ayaway to noni lumuatay. Ahji hanalay. Ko nini tapang kita Yesus Kristo. Jika unini karumuat unira acatsai naipatay. Tatakot say hatsa unika cipurip unira ikakarayan nai. 耶稣是出手复活的果子，他不仅仅从死里复活，而且他在天上是永远活着。Tatakot auto kaciturasan. No, ini agak urip ni Yesus Kristo ini kakarayanan. Saka to kita umito oray ho ini cingranan swasa. Umamito to nini nirakatan no urip ni Yesus Kristo. 既然是复活出熟的果子，因此接下来一些果子也会慢慢长出来。 就是我们相信神的这些人，我们也不仅仅会复活，而且会得着永生的生命。哈利路亚！Tara ayaw kubi tengir tatuswar no ama ikakarayan mituron kita.
wama nunyam itini ikakarayan tata lipahak mahmeb ufaru nunyam amma to patara numiso to nini a tata maanay to kafkatsan numiso na ipatay hananay a romias numiso wama now hani tuyami pakerai iurip no miso iurip no tamlaw to sakuan no nini ipatay sakuan no nini itumanay maperengay to no miso ama para sawat mamin wama saka ukachifaro chuhan no nyam kunini wama nikau rira wama honi o nikaira no nini ka api semseman o karim man not urip nunyam itini ihkar wama wama to pakai ni itini tun kasan sumtur no thai ruge hananai a kisya wama aruman ko mapatayay aruman ko ama alukaay mapatresay mararumay ararumaan wama Su'alin wama ikakarayan nay hadira ay ko kasini alaan no urip nunyam wama ikakarayan nay uni katasansa nunyam amma uni kachiraraw no urip nunyam amma to nini ma afuhat nunyam hawama ko pakairaan no nini sakuan no patay hananay sakuan no nini iraraw hananay saka itirato amakatit kunini sera nunyam itini ihakadu amma nikau rira umisa paruhay o ha atay ayay wama nunyam ikakarayanay kiso wama wama nanay sururen lumiso ko paru tsu'lom niyam amama nanay wama liyawan lumiso asini ata itini itam yaman wama nanay chitray remes lumiso wama utatama anay ngangan lumiso wama liyawan lumiso wama amitahpo itini tunini laruma no nini katuka kun kasungtor no nini akisya no thairu ke hau dai tiraan haro kami to wama tunika kamaru antununyam anurakat tununyam o ini bisa kau tununyam to sia to parakat tununyam to sia wama itira to kopi takpo no cicerai aremes tumiso wama ikakarayanai ta itira ma para sawas tumiso wama to sakari am no nini irarau no nini patay itini i kamaru tunika rumakat itini tunika bisa kau nunyam san kopi arai wama saparuhan kami wama ikakarayanai kaputen kami wama ikakarayanai to ira ai wama sapaka lemas numiso sapakulit numiso papaucur numiso ini tamianan san kopi arai kansya no farucur pakai ni hangangan no tapa Yesus Kristo mitoron amen maswar ihoni tuya takot say po ikaurip tunutapang numita Yesus Kristo itini kakarayan na isa 他要永远的活着，他现在的生命是荣耀的生命。Now hani malutam daw si Yesus Kristo tayo nito nilahagkan. Uwawa at sa wama ikakarayanay itini ijingranay. Maru ci ay cirangay jingra atam. Mikita no jingra to tatang sa no orit no mita mamapuni hananay atam daw. 耶稣道成肉身，他原来是神的儿子，他可以永远不死，但是他要担当我们这有血有肉的这个身体，我们的软弱，我们的罪，这就是承担这个死亡这个罪的这个刑罚。你考虑了？ Marui tayo ito no tapang tumitachi Yes Kristo sanaka Maro nini baru haya ito Maro tayo ito kuko kapuni kunini aktirang nunira itini kakarayanan sanaka Saka kita ukas rinay ho itini iwama ikakarayanan
to ikut asari kakak. To ni ikut no patai no minta asari kakak. Itira a papi luasan haja no kawas kita na ipatai. Cai ka unini unika pakurip. Itira ai haja kita to nini ichi urip citireng to cai ko mama puni atireng asari kakak. Tolong itu awai to ko patai itira. Awai to ko luka itira. Awai to ko asasa itira. Awai to ko tasansa itira. Lipahat to kita itira mararis itin ika karayana. 当我们耶稣再来，耶稣使我们复活，让我们同在这个天上得着永生的生命。我们在那个时候，我们的生命将是荣耀的生命，不朽坏的生命，没有死亡，没有痛苦，没有病痛，没有眼泪。 在那里喜乐平安的活着，感谢比达多瓦玛努米达卡卡拉亚奈，pakai ni itini ipa ichun no wama ika卡拉亚奈itini i oret努米达，suasa itini i 这在古沙包努都县itira，我巴罗塞Yesus Kristus nai patai nai apa urip nai patai ko atingo no kawas ano ira ifaro chok na amarot ko tulong no tireng no nini atingo I pakai ni tu nini apang carai atingo kopi paruat no kawas apa urip to mapatayai atireng namusa 然而，叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来了。Saka, to nini ika urip hat honomita asari kaka. Itiraan to no kawas kita ami saparuhay ami paurif san asariga ka nai tini I ka pakran no urip no mita to ayaw no nini kakakui no mita tayo itin ikakarayanay ji urip to mita utsay urip 圣经告诉我们说，若神的灵在我们的身上，那使耶稣从死里复活的灵，也要在我们的生命的当中，从软弱的生命的当中释放了我们，使我们必死的身体又活过来了。就是我们被罪。 那些软弱的，那些伤害的，那些病痛的所压制的，我们要从这个地方释放出来，因为耶稣已经复活了。那使耶稣复活的大能，也可以临到在我们现在还活着的人。哈利路亚！ Sakat sejai o harap dengan numitasan. Toho iswaran no kawas asapa pelit ini Yesus Kristus hananai I umi pakacai ini kita anan. Tidak ocai torit ini kita anan sanggaka. 神应许在耶稣基督里复活的生命，还有永生的生命。 Mamihagron kita to ni kahati ni no urip no tapang Yesus Kristus. Umitiray hope ini Yesus Kristus. Ira ay ko ikamaro no tapang Yesus Kristus ini urip hananay atamka. 当我们相信主耶稣，耶稣也必住在我们的里面。 耶稣所走的人生的道路，他虽然死亡，
但是他已经复活了。这条人生的道路，我们也要跟他如此的行走。Umamahan-han aja kita sang asariga pasrin kita hau tunini saya. Ucaci urip aja kita to misa otsai akurip. Tatama anai akurip asariga. Uruma aito akurip, awa aito ku adasa, awa aito ku tangis, awa aito ku patay. Hatira aito ku nika urip itira, dihatay itira asariga. Saka umaanho ku kakiharan no urip no minta to ni ka urip itin ihakka honi mahitemuh no minta ku karurayan adasa no tiren to ni ipatay hananay asma santo kita 因此我们看到天上永生复活的生命好得无比，所以我们看人在世上这样痛苦生老病死，我们不禁来思想，天上的生命是如何的向往，如何的渴望。Saka tusa sa toa haratan numita salika. Toka fukas hananay asalika. Matuswar ihoni. Naitini mapuni ay tangasa mafalit mala cai toka puni. O patay upaharkan. Ini to i mafarito awai to ko patay. 所以这个复活呢，就好像从一个状态的里面变成一个状态，一个低层次的变成一个高层次的。有升华和因为第在都能化学三个。Saka cai pakaharatan kita Roma to hati ni ay asemak no wama ikakarayanay. Kafakaan atayar no kawas di kana， 原来我们的这个世界就是从看不见的世界所创造出来的，看到的物质界是从那属灵的看不见的世界所创造出来的。Saka to hati ni ay aicer no wama ikakan unini asari。 Irabu makaraway numata numita kukangarayan numita amiromot mitian sa kita sa ikaw ira tu ira ay nunini sa tapang tagengatsan nunini pakai ni ay itini icay ka araw numata numita to no ikakarayan nay hanay tudong to o asingo no kawas nunini sa Saka kalimraan no mita kunini aringo no kawas ibini orip no mita maswar ihoni o dini ikafkats no orip hananay na dini isasafa ay matsakat atay ni sakaka ay so sa asarigaka matsak utumpu asarigaka utumpu ayaw dinanu-nanu man misanguyay asarigaka 这个蜻蜓的幼儿是水菜，这个名字，这个字叫水菜啊。它原本是从在这个水里面游泳的，很难想象，它既然成长长大的时候呢，既然就冲出这个水面来，它就自由的飞翔。麻烦拿给它都东坡是很难想象这两个空间的没有移。 O ini ali pang-pang,蝴蝶 macam itu. O ayaw no ini ali pang-pang hananay. O jifano hai afao 是从毛毛虫，然后这个毛毛虫呢，它肌肤快要死的时候，它就作茧自缚。Matakpo no ini sa takpo, macam tu mapatayan. Ni kau lira to ikut no ini. Maurip haca sasangka, mafarit haca ko urip doon, maka bahay ko cengar saya。原来那个丑陋的毛毛虫
居然可以转变为漂亮的蝴蝶，而且可以自由的翱翔在这个空中。Hati ni ai ko ni i pipa urip no kawas to ni i tireng no minta sa suasa ini ko suar no tapang akawas。哥林多前书16章45节。Matu suar amatirif ifang zarai cutan usa ayawai atam lau ci atam i uci tirengai amapuripai usai kurai atam lau i upafri ai to urip aatimu sai kaka au mapuro uni pafuri anu kawas ko ini kahatini no tireng no mita unini kalimraan no mita asai。经上也是这样子说，这样记着说，首先的人亚当成了有灵的活人，末后的亚当成了叫人活的灵。神从一本造出万族，我们的祖先就是亚当。Iayawai atam lausan asaliyakan. Suasa, o jitirengai mauripai sakan. 有灵的活人，都在过来atam lau i o mauripai alingo to nini asaliyakan. To kita kuni suaran no nini to ikurai aji Adam hananai mapanah kita tatu asa numita ci Adam， 亚当是我们的祖先，人类的祖先，所以末后的亚当也是指我们自己，也是指着耶稣基督，一表耶稣基督，耶稣基督也是复活出熟的果子。我haji no nini mafukacai sa ayawai haji Yesus Kristus saka saruto ukita to asaligaga haji no nini mafukacai hananai ukita unini sa ya ayau sa saya。刚开始是有灵的活人，几滴人ukita saya， 但后面是成为叫人活的灵，就是那个灵就在我们的当中，叫人活的。Ya Pak Uripai, adingo, ira hatsa idini kita. Ya ayau i utiren. Ika ira ko ni o Mak Uripai atiren ko ira. Ta anini sai o adingo sa. Saka ni haratan kita to nini sa. Ano pauripan no minta pun atingo no wama ikakarayanay itinitana. Umama samaan hakia kita itini kaayaw no nini wama no minta itini kakarayanay sa。当我们将我们身上的灵活出来，我们的生命会是如何？那些压制我们的，那岂不是要被释放出来，要被得自由出来？萨卡兹在努尼尼，阿要努尼尼伊，卡夫卡兹努米塔阿当阿萨伊丁伊，卡卡拉亚奈吉欧利多米塔欧在阿欧利，在我们就进入这个天上，得着永生、复活的生命的之前，那个灵就在我们的生命的当中。可以让我们从压制的里面得着自由。我suar nuwama ikakarayanay itaanan tunini saya. Saraw irapo paswa ni Paulo sense itaanan. Akaaw kapihakerong tunutirengan haw. Kao no ni adimuan ulasusuan no namu， 因此保罗就从开始这个经文的里面
就开始叮咛嘱咐我们说：你们不要随从肉体，那要随从圣灵。To bisusu ay ho to nutireng anu nutireng asali aka mapakerai ho no nini rarau urip no hati。我们随从肉体，我们还是在罪的权势。如果mi hakerumai kita to asinguan asaya ka hatira no kawas ami tak itcher iti anak sa anak saya mafana kita asari ka to pakai ini tinako ni Paulus to pakai ni cingra ami susu to riskets wata kako marurai kako sa tumangit kako sa anjing sa pisusu anjing na to ngayai uyata ihai kumasusu ai nura sana。因此，在保罗的生命，他就经历到这样的无助。他说：“我真的苦啊，谁救我脱离这个奇实的身体？”因为他要行善，但是立志行善却由不得他，反而所行的呢，就是尽都是麻烦啊kita saya hadira ay ko kacang ot no pitcher no tireng hananan asa nikau nira idira toko ipaicher no fang carai adingo idin jingranan idira i swasa jin Paulo sengse idin Lano toni saka faro no tefang saka tusa no tosi now hani upa free ay to urip apang carai adingo pakai ini ka bracatsai ita aci Kristo yes ko mi tesarai kita ananai saparit no rarau atau patay saan。罗马书8章2节，因为是生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的权势上。哈利路亚！Itira tu amat haruas no kawas ko tadansa no piti ni yes ni Paulo sensei asai。从那一刻起，是生命圣灵的力给保罗能力的时候，他就在从这个他的痛苦、他的无助的里面得释放了，他就愿意，他可以行出神所喜悦的事。Mapaicer, mapaurip at sa singko ni Paulo sensei ibigyan. Saan kakaaw mamuro, mangaray kita hawto paruwasaw singko numita. Mapaicer no nini iparuwasay na ipatay at si Yes Kristo apitcer no fang saray atingo itinititaanan. Kapiti to nini ifang saray atingo no在kaca paruwasan no kawas po singko no mita amiriyaw at itcher kita pagati kita. Ano pakai ni itini itcher no tamlaw awa ay ko kakiharan asan. 唯有靠那使耶稣从死里复活的灵。加添在我们这个软弱的信仰的身上，我们可以靠神的能力，就是圣灵的这个能力，我们不要胜过这个软弱，胜过这个痛苦，以至于呢，我们的信仰就重新恢复起来。罗马1 pasal 8 sakaturo sasuaren no mitang asal bakat sakatusa no sasuaren no mitang itirano kawas patikor tonika cipitsen no tikat citurong no tiren no mitang to nini api semak no mitang
神也要恢复我们的职分，还有权柄。Mafana kita asyarikakan. To nika ira numita umitu urai. Mara fuksi, mara cioro, mara sicuci, maro sarikaka, maro finauran, nonini I hakar, ano o ninkakitaan, ano o kuwan, ano o nini I kensefo ito, ano o nini isararuma no Taiwan no mita, to porong no ihakaray, ira at sa tosong no falsot no wama ikakarayan na pakatayar to tayar no nila. 我们知道，我们每一个人被拣选、被呼召。 必有神的这个荣耀的计划在我们的当中，无论是牧师，无论是长老，无论是执事，无论是弟兄姐妹，无论是在这个地方的里面有权柄的人，村里长，无论是乡镇长，无论是县长，无论是总统，无论是这个世界里面拥有权柄。 都有神的心意，让我们要来行出神荣耀的计划，荣耀的旨意。Saka tupakatayar ulwama kakarayana, upakatayar at lukawas di suanan di takwana, akatawaran di takuni. 既然是神分派我们来到这个世上，因为是神创造了我们这个世界万物，还有我们的生命的气息，量了我们的年岁，还有疆界，在这个世上，他分派我们，必给我们能力来管理。Upapa icaran wama ikakarayan na ito sa kuwan nunira idini urip nunita sa unini ko iparuat sa paurip no wama ikakarayan na idini itana ko mitukurai。这也是神要再一次使我们的信仰然后呢，我们的职分、我们的权柄。 工作的能力再一次恢复起来。一定以罗马修，一定以萨达法罗多诺之方，一定以斯巴库沙法罗多西。一定啦，都不必克里诺阿提莫诺卡瓦斯，一定以敌人诺米达是安提包罗塞塞。Ano hatira-tira ko takansa no singko no nirasan. Toolip no nira. Hanan wama ikakarayan na ami pakitser itini titaanan sana. 这个保罗在这里又叮咛我们，鼓励我们说，虽然他的生命也是以前是软弱的，但是呢，神却使我们要。 进入到这个荣耀的职分，这个能力的权柄的里面。说是一定以18不沙包干嘛沙，一定以一都不沙包有都些。O makritai no atingo no kawas atam daudi, uawa to no kawas. Now hani sayay ko pataraway tamuanan apara kurit ko atingo. No kawas usaka marawawa tu no kawas kamu pakai ni tuning ifang cara atingo amiromot kita to kawas ama wama au sanay o atingo no kawas tu ko mi kaputai to atingo ita apahapinan to nika uwawa to no kawas Tuna uwawa to no kawas kita saka umami rayap kita to ni pataraan no kawas asa parmet to finauran nindra uruma sa to umami kapot kita ci Kristo an ami rayap to narucuken
iningra ano mikapot kita di Kristo an papates i umami kapot kita cingraan marata sama anansa，因为凡被上帝的灵引导的，都是神的儿子。你们所受的不是奴仆的心，人就害怕；所受的乃是儿子的心。因此，我们呼叫阿爸父，圣灵与我们的心同证，我们是上帝的儿子。既是儿女，便是后世，就是上帝的后世，和基督同作后世。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。Untuk kita ucira rawai datang cai tanglau ini harga ira rumah ya utara nufaru curnumita oh makura cai ko wama ikakaraya nai samaan numaku cira rawai oh ini makasih tai kohorit sang kita mahaan ko nini ci Paulo sengse rumah saka. Now hani sa pagkasundo kira-kira to ni lumutan ng kawas asuan. O mamahatira-tira at sa matara. Jiangi sa turuma. 我们也必定会跟保罗一样，他的生命信仰的软弱，因为呢。神是圣洁，我们是有罪，我们必定会有时候不敢面对这位圣洁荣耀的神，不是？就像保罗一样，他想要做神所要做的，却无法去做。圣经讲过，就是连一个神的这个话没有遵循的话，那就是有罪。这是神的这个标准。三个，我们一定会这样胆战兢，恐惧战兢。好，我们有罪恶感在身体。你靠你了，安我妈妈一车放在阿希姆。Saya itu kumama hatira kamu sana, mafana kita asalika. Tusa karaya lukawas iti urip lumita. Saya pakai iti kanga ai nonini i bisemak lumita asalika ka topak urip luwama kakaraya. 我们知道，我们不是行这个好行为才被得救的。你们知道，我们都知道这个是，乃是只有因信称义，因为我们人是软弱的，我们即使在这个地方可以行出这个好的行为，但是呢，在私底下，我们的内心充满的罪恶，不是吗？人心诡诈，比万物都诡诈。Anu sukalinan patirian to dini i takuruan wama awai ko kacacat sai mamalaya pai no kawasaka ko ni kau lira dengan pakai ni itini piti al ni taci yes Kristo raya hanu kawas 我们就因信称义 saka unini ko nini haji faru cuak no mita asali kaka yo ika ayaw no kawas 这个才是我们得救最大的确据，因为得救本乎恩，也因着信，都是神的恩典。Saka sarika au manuro, hadira ai urai nuwama kakayana. Tatuifa miharatan kita to bini iswa ni musi ihomi, tuka ira nutirang numisok. 在个哈迪拉阿扎在阿萨里嘎嘎，多马罗瓦马ano o ni matayaray mamahay, pwede ikofa, pwede ha迪拉阿扎，ira aza kun nafarucho ano wama ikakarayanay ititaanan sa ikaka, apakatayar ititaanan sa sana, swasa itini sana.
刚刚我们提到说，我们来到这个世上，不仅仅我们为着我们现在的工作、我们的家庭而活着，乃是有神的这个荣耀的计划。在我们的生命的中间，派管我们来管理神的产业，神的产业，拉风龙哇妈一定你嘎嘎拉呀奈刷刷不刷你包容先生，在都嘎在都你哎呀喂卡莫马拉古里哎哦，哇哇都no卡哇斯卡莫sa ang saka kita umito uray ka ayaw no ama Saya kapun ini itu urai atsat. Mara wawa hanu kawas kita saya. Mara wawa ai ananai sarigaka mafana kita. 成为儿子的那个身份是如何的？他要继承父亲的产业，不是吗？Mara wawa ai hananai miruco kaito ni irai atafong no wama hananai ko mara wawa ai. Wama numita ko itini kakarayanai ko wama numita saya。我们的神是我们天上的父，天上的父。保罗说：“你们是神的儿子。”沙利嘎嘎奥马布罗。Unini ko pipawas at sa lukawas paurip at sa lukawas kita to nikaurip di mati ini. Wawa hananay. Mamirucok to safong. No wama at sa lumita ikakarayanay. Pakafana kita hautunini. 我们是神的儿子，要继承天国的产业。Saka itirato arumuas amapa icer konini urip ni Paulo sensei salika. Itirato cingra aci icer matayato tayato kawa mipatenak to suai lo wama. Anu mapata-patai cingra asahika nga ai ito. Now hani ira hatsa koti nika tatama ano tapong numako. Tatao chay atapong numako. Itini iwama numako ikakarayanay saan tumitao chay ako. 马不嘎在阿父，因此保罗从软弱的当中，他就成为刚强、勇敢的来传讲，即使他面对死亡、逼迫、伤害，他确信我还有更美好的产业，我天父的产业早已经预备在这个天上，永生、复活、永远的产业。沙利嘎嘎阿马布，我尼我正卡瓦斯，哈罗巴代巴嘎不能爱阿这就是神的能力，圣灵的能力，连死亡、阴间、坟墓那个黑罪的权势都被他破碎。破除出去，撒嘎，那你不拿不得路一打不，一切就嘛，三嘎嘎奥马波罗，马比那路一打不一过来阿吉带一马比，马赞马人个来，嘎来乌里风多山嘎，卡鲁卡吉达吉，撒嘎嘎哎，阿吉达吉巴达嘎阿山。Anu tayo ito, ako ay po maan no niya itse ni paterep sa ay asaya. To ira ay aaturay ito. Ano o ni tsunami ito. Ano o ni di kariang ito no tamsaw ito. O manaro usay anan. Awa ay o paka tenai pakasi ayawan tuni saka ikurai duni acitai anu cai kita kapi pat anu cai kita kapi sapuner ufarucuk api ngutu ika ayaw no kawas kami tiar to itser no ahin o mamangenger atsaku ni ipurit那不震动的。当要震动，
我们这个有限的、这个软弱的这个世界、这个生命是站立不住的，唯有靠神的能力，才可以坚持到得着神永生复活的生命。米多伦kita masama anay ko ito'y tenir kita nanay marau piturun hanumita imatini ita urip hanumita imatini hanen tunu kawas pa itsen santo urip numita singko numita to nini atayar numita nanay lumot sa numita kuwama kakarayanan明路把修了比大多发落，我们谦卑悔改，在神的面前，我们说我们愿意顺服圣灵，我们顺服耶稣，成为我们的救主，成为我们的天父，我们的圣灵。米多伦kita，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，wama dengan izin ikakarayanay。Wama au papatakaran numiso tamyanan imatini wama to dikarumuas ni Yesus Kristo na itini isakuan nuturmanay nunini patay hananay wama mawanik kunin apakaroh mawanik kunin itsen nunin iraraw nupatay itini tunini larumah nunini sakuan sanwama ikakarayan wama au anu mapaicer anu miso kami wama mamatira kami wama mama paicer anu miso ko singku nunya urip nunya ikahayaw no miso wama sangkaraya now hani idia to nini pisangak no miso to nini itahak no kakaraya hatira ito kunika awah ho faris apa ira to mammin to ni mapatayay ho to ira ay to ni ihagkaray yofen no miso ko musor to ni itamita jiurip to wama ikakaray mararif wama o ititser no miso wama nanay wama yofen no sasaraan no miso kami mati ni wama to patakara no miso to paurip to nini kapatay ni Yesus Kristo itser wama itiran no miso ama ami rafraf wama ami tudor wama ini syara rumah no niam mama purasen no miso wama ngeren no miso wama kuya mi pacici ai wama kuyani ani saitseran no yang awama to no tireng wama ta o mamusu ai kami musu ai kami ini kakayaw so now hani dengan ini wama kusapa urip ini tireng to dunia atau o adingo to dunia anu anini to anu ikut itu wama to sa ikurai nunini acitai nunini lumi sakali wama pakas ayaw kami wama to nini isakali nunini iraraw nunini ihakar wama nini kakarayana sanbu arai 谢谢主赞美荣耀我们熬夜神主啊，你的灵充满在我们的生命，我们的夫妻关系，我们的家庭关系，我们的经济，我们的工作，我们的教会，我们的这个部落，我们的这个社会，我们的国家都要复活起来，要一同复活起来。我们献上感恩，献上赞美。Pakai ni hangangan notapa Yesus Kristo ami turun. Amin. Haleluya. Amin. 因此耶稣的复活，我们得到希望。umat besar kita mau mematumas untuk bangsa akhirnya kita mampu. Oh, nanay matumas untuk bangsa akhirnya ang tatihe. Amen.
주말에 씻어서
哈利路亚，红灯的红灯，他把路打放，你盖下的好买的神呢？主啊，谢谢你带领我们，哈利路亚，从开始你把好梦，把那赛来样路，你要不说呢，咱们说，你来一上你个不定当样拿我们啊！主啊，谢谢你，主啊，知道老外要我们说kami，你kau bilang我们makiti。Makhluk asal miso kami dan ayaw asal miso. Wama wilayah putar manay aswar asal miso. Wapanay kami wama amini. Tumiali buka-bukasan asal asal miso. Ini kami hawa nanay kasay ho. Kakanit asin ko niya kami tiading pisan nani. Nanay pakai kami niya sa pagpipingi kami. Ito kahapot asal miso kapuwa asal miso wama. Nanay这不可好吗？当们的不辛苦啊，咱们要对爱的神呢。主啊，谢谢你，赞美你，因为我大他们来有什么好？耶稣我们好比比爱你他们样难，在耶稣比比的都tapi hai耶稣在kesan耶稣好吗？melalui我们不了还咱们耶稣比比定你他们样难。主啊，谢谢你，在地里我们好，hatiku ko azam Yesus ulah yang disanai. Paking bakit sewa sa miso, nanay wa makanaya pa ng miso. Pagkadalo siya ng miso, naging ay awa sa miso. Nakarutso, asa nakakatsayawa sa miso. So, tayo ka kung nga ni Yesus Kristo, mitulong. Amen. Sabi gusto ko.其他的家庭一般，就是嘛的53章了哈，有光复处理啊，是修美国啊另外，当一主真休息，陈秀英妇女处理啊，是会美的14妇女啊另外。以西结族、王大方、叶德生长老处理哈，张秋秀林长安，祈祷会，曾德龙牧师，祈祷会征得了我们是领唱，杨慧玲指示，很多主要新闻哈，下个礼拜圣公，处理苏龙之牧师师会，真理长老哈。司宪永会领指示，美思琴、郑惠美师母、师伯李后面长老招待王丽美姐妹，整理张义主，也是该要耍。定对这个下个礼拜，受难节府长滨区一起们也很好，要奉献的你啊。某长滨区啊，第一组有关是秀梅，11个人，1200块的平均。第二组第三组奉献超过800号。波浪农经营业15434元。今天对消息报告。4月1号，星期六8点到18点半，在12点20分，1点马兰长老教会中会传道部执行长执新院，长老执事及有意者在那报名，然后报名费200块，这个都是
4月11日主日，中会教会事工奉献主日，请奉献与代答。上野教会主理有苏荣师牧师正道，曾德龙牧师在长光教会。这个都4月18日，教会第2次圣礼典函授喜期，受洗坚信于成人及儿童及小孩子的米洗礼啊，有按报名。这个4月18日，教会举行小会，请现任长老出席议会啊。可以吗？教会周间晚上加快祈祷会，聚会时间延后至7点半，就是大家我为这个时间，祈祷会7点半是大家。宋荣。Nanay ira itamuanan ko sa parmes no tapang Diyes Kristo ato orah no kawas ato pikapot no bang saray atingo now hani markasay kiso ira idini tahap no ka parayangan matayar ko bang saray atingo Kristo Miraci dunia sa paruwas sa pakulit at kaya ng Kristo. Tatakot ang asa to piliyawan ni Kristo tayo tunaka. 愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与我们每一个人同在。因为你掌管全地万有，无所不在。我们宣告你所在的地方，我们就和你一同复活，在我们的家庭，在我们的教会，在我们的社区，在我们的海岸，在我们的台东、台湾各个地方、各个城市。我们所在的地方，我们工作的地方，我们宣告你也在那里，使我们和你一同复活，一切上都要被兴起，都要被洁净，都要被复活，直到耶稣的再来。阿们。
在我们一切的事上都要一起得着这个复兴的能力要愿神来祝福我们各位。都米人吉他，我们一起来唱最后一首歌你阿拉丢阿拉米达阿拉丢，我爸爸很笨，他光不当妈妈。一个复活蛋